Bawumia Fan Club for Akko NPP at Premtobre Kasee akwa nomination form edi amamba mpani abedi Dr. Bawumia na de wodi kuo nanim ayora Eric Chumesi anchor ne Adom Kasee di nkomo ne kasa mu no wo mususu se 2024 NPP pe obi etugon franka dia mampani abedi Dr. Bawumia ene se fata no Adom Kasee ediba Bawumia Fan Club ena ye adwene se ye ne o se pick form no ma Bawumia the entire se na pick man se ye ne na nanti almost 10 good years ni ena ye di na chi samre kwa na onye na adwene se oba be president nyankopon ada Roma nam ni nyuma pa ene Ghana ahunu se enyuma pa wo ye nti ena oba se oba be fa bi so oba fa bi dia na omo ni nam from Titino ebesi ne no ye na o se fa from na ya be fa from no Bawumia Fan Club ya be fa from na ye de ma ye papa no obeji dodo obeji pa obeji de nti obeji ne se onimu ye yesu enimu no enti so obia me fan form na Bawumia Fan Club e na be fa form ne dia obeji na wa watu aye wa rechemu ye NPP de obia ye NPP me a me gina ha kra no betima basa me ba se me qualify ko a betima basa me ye president na Bawumia de ye wogidie won mu se se nyankopon bo na so be fa from no a ebeboa ye ebeboa Ghana na aboa NPP kuro no so be di amam nyokuro no mu a na obetima be ye president of Ghana.